twongeye kubasuhuza tunabifuriza amahoro y'Imana mwe mudukurikiye hano kuri YouTube channel uMurwa TV i Kigali mu Rwanda rwa Gasabo. Uyu munsi turagaruka kubiza n'ibizazane bikunze kwibasira igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu mezi 9 ashize, kandi turaza kuvuga no kumvura imaze iminsi igwa nijoro ikangiza byinshi yewe ikanatwara ubuzima bw'abaturarwanda. Inkuba, imyuzure, inkangu, inkubi y'imiyaga, serwakira n'imirabyo ikarishye itwika kurusha umuriro aho uva ukagera, yaba w'amashanyarazi cyangwa uyusanzwe tuzi, byose ni ibyorezo bikunze kuba bikubiye mu mvura y'umuvumbi, isura y'icyorezo gihambaye gikunze kwibasira igihugu cyacu, amagara y'abantu n'ibikorwa remezo bigahangirikira bikomeye. Rubanda ati se buriya irishya no koko ry'imvura, suko ibihe byahira izuba rikava cyane igihe kinini, imvura yaza ikazira icyarimwe ari gatumwa ikaza ihitana ibiti n'amabuye. Abandi nabo ati se koko iyi mvura yo mu Rwanda yatangiye mu mpera z'umwaka 2019 ikomereza ko mu mwaka 2020 kimwe n'ishyano ryagwiririye isi COVID-19 nakomiro koko. Ariko uko biri kose ni ibintu tugomba kunyuramo kandi ku nabi ku neza tugahangana nabyo. Nk'ubu ngubu Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi minema yatangaje yuko imvura yaguye mu ijoro ryo kuwa kabiri tariki 21 z'ukwa kane 2020 rishyira kuwa gatatu yahitanye abantu 12, abandi 18 barakomereka, hangirika n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye harimo inzu 32. Iyi mvura yatangiye kugwa ahagana saa 4 z'ijoro irakomeza kugeza mu rukerera rwa gatatu tariki 22 z'ukwezi kwa kane, kandi rwose yumvikanagamo inkuba zivuga cyane n'imirabyo ikarishye. Minisitiri w'ibikorwa by'ubutabazi Kayisire Marie Solange yabwiye itangazamakuru ko igihugu cyagize ibyago kuko hapfuye abantu 12 mu gihugu, 18 barakomereka. Yagize ati iyi mvura yibasiye cyane akarere ka Rulindo kuko hapfuye abantu 4 n'amazu arangirika. Muri Muhanga ho hapfuye abantu 3 n'inzu nyinshi zirangirika ndetse n'umuhanda urasenyuka bikomeye. Yavuze ko ibikorwa by'ubutabazi byatangiye uturere tukaba turi gukora ibarura ry'abagizweho ingaruka n'imvura ngo bafashwe. Iyi mvura iguye mu gihe yari yaguye tariki 16 z'uko kwezi kwa kane 2020 yahitanye abantu 3, abandi 2 barakomereka, hangirika n'ibindi bikorwa bitandukanye. Abanyarwanda 70 bose bamaze kwishwa n'ibiza mu mezi 9 ya 2019 umwaka ushize. Minema ni Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi mu Rwanda yatangaje ko ibiza bikomeje kwica abantu benshi ndetse bikangiza byinshi, aho mu mezi 9 gusa ya 2019 abantu bagera kuri 70 bahasiga ubuzima, hangirika hegitari zigera ku 6700 z'imyaka hirya no hino mu Rwanda. Imibare yashyizwe ahagaragara n'iyi minisiteri yerekana ko uretse abantu 70 bishwe n'ibiza, abandi 170 barakomeretse, inzu 4,495 zirangirika ndetse na hegitari 6,708 n'ibice 65 z'imyaka zirangirika bikomeye. Yerekana kandi ko amatungo 167 yapfuye, ibyumba by'amashuri 163 n'ikigo nderabuzima kimwe birasenyuka. Hasenyuka kandi imihanda 6, insengero 49, ibitaro 11, inyubako z'ubutegetsi 15, imiyoboro ikwirakwiza amazi 3, imiyoboro y'amashanyarazi 60, amasoko 3 n'uruganda rumwe. Mu karere ka Rwamagana niho ibiza byahitanye abantu benshi bagera kuri 15. Hakurikiraho Ngororero aho ibiza byahitanye abantu 8, ni mu gihe uturere Nyanza, Rusizi na Kirehe naho hakomeretse abantu benshi. Imibare ya Minema yerekana ko mu karere ka Kirehe ariho hasenyutse inzu nyinshi zigera ku 1946, gakurikirwa n'akarere ka Ngororero ho hasenyutse amazu 222. Muri Kirehe kandi hangiritse imyaka myinshi ingana na hegitari 5477 n'ibice 5, ni mu gihe muri Ruhango ho hari hangiritse hegitari 202. Umwaka ushize inkangu, imyuzure, inkuba n'ibindi byahitanye ubuzima bw'abasaga 200, byangiza ibikorwa remezo, amatungo, imyaka n'ibindi byinshi cyane.
Minema iherutse gutangaza ko iri gutegura uburyo bwihariye buzajya bwifashishwa mu kuburira no guhumuriza abatuye mu bice bikunze kwibasirwa n'ibiza bakaba bahunga mbere y'uko bibageraho ingaruka mbi zitarabageraho. Mu bihe by'imvura, Minema isaba abaturage kwirinda ibiza, basibura ruhurura ziyobora amazi ahabigenewe, aho zitari zikahashyirwa, kuzirika ibisenge by'amazu bikazirikwa cyane ku nkuta mu kwirinda ko zatwarwa n'umuyaga. Ibasaba kandi kugenzura ibikorwa bishobora kwangizwa n'imvura bigasanwa hakiri kare, kugenzura inzu zituwemo ko zatangiye kwangirika zigasanwa cyangwa abazituyemo bakimurwa byihuse, no gufasha abatuye mu manegeka bakimuka. Mu gusoza ikiganiro turabibutsa ko nyuma y'ibiherutse gutangazwa yuko u Rwanda ruri mu gace kibasirwa n'inkuba cyane ku isi, byongeyeho ko Meteo, ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'iteganyagihe mu Rwanda, cyatangaje ko iyi mvura ishobora kuzageza mu kwezi kwa gatandatu kurangira. Polisi y'u Rwanda irashishikariza abaturarwanda bose gukurikiza amabwirizwa yashyizeho, harimo kutagenda mu mvura, guhagarika gukoresha ibikoresho bya elegitoronike harimo nk'amatelefone, mudasobwa, televiziyo n'ibindi mu gihe imvura yakamejeje. Ndagushimiye wowe waruduteze amatwi hano kuri YouTube channel Umurwa TV, isheni ushobora gukurikiranaho amakuru mashya agezweho, ibyegeranyo nka The Top of the Fest, ibiganiro bica kuri City Radio by'imyororokere na Dusabe Vestine, n'andi makuru aba acicikana hirya no hino ku isi. Naho ubutaha, bye bye.